trip dalam keyakinan aulia bin makhluk gaib itu adalah keyakinan sesat. Malah dalam kitab Faidul Qadir pernah tuan baca. Hanya trip dalam tha lah. Contohlah ilom, trip dalam thalah. Ruk ngoronyo macam nau reng diiktikun aulia Allah makhluk gaib. Atas nama takun aulia nya hanadih buat mata. Tiga-tiga kana le cerita, tidak orang kemawi kejak merusalam li. Kamu rupa udah muturuban ni di. Boh putih, boh hijau, boh hitam. Gua kampung merupa aulia. Tele tsunami berosana macam kisah sejarah. Kenya ngangkon ladum hana ada tengok bukti. Bagi aja benih laut le tsunami na tapak ubi raya ubi pidium nyo. Hana kiginong ora ubi lo. Tapak aulia. Berarti aulia pun King Kong. Saya tak lagu aulia. Kibai le aulianya. Jamun Borjeh pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, nya ulama hadis mi. Getayang kiban wahai syekh aulia-aulia Allah. Dijawab li syekh, illam yakunu ashabal hadis famanhum. Menyakan orang ahli-ahli hadisnya tak pegah aulia soal lain. Imam Syafi'i pun kan aulia Allah ya. Malah aneh daerah Kamoidih mi. Nah amalan berumpa dengan aulia. Nyo perlen simak bela tak tertat duranyo aliran tertat lagi kulat dum. Simak bagus. Ya buyuk ke aulia tu. Nah dukun-dukun fi aulia. Kak. Bak Kamoidih. Nah tidak orang ke pegah roh gena jaran na tarikat dia merupa ngaulia. Alih kiban doa nyan baca laju pruh bak gapu ciletlah antara dua keneng kemudian jak liu likut moh merupa laju inan. Nya merekon segolom ta baca nyan deh huteun na paya truk kenan deh laju sang-sang kalage dayah pesantren urung suruh Bandung. Jadi watege ceritanya nungkul tayang truk kenan nah semayang nah tengku nah pernah nah semayang masih galang urunya nah tengku subah nah tengku nah baca kunun nah tengku berarti aulianya mazhab Syafi'i payah tiru watai Imam Syafi'i cik lah kau Imam Syafi'i hendak gadah-gadah berarti lebih hebat Imam Syafi'i daripada aulianya aulianya matang payah mazhab ke Imam Syafi'i hendak gadah-gadah. Natang na dinogah Imam Syafi'i leher benda dah nama ho. On dak sekat kai langgu surat. Tidak pernah. Abu Bakar nyampur kaun aulia Allah. Kepegahan Nabi apabila iman Abu Bakar sahabatku ditimbang. Gecok iman Abu Bakar gepeduk bak sabah cing. Gepeduk iman ubena hamba Allah yang lain bak sabah tu cing. Yang menyagi cing iman Abu Bakar tiro dengan iman getanyo lain sungguh gehon tak iman Abu Bakar. Hana lagu kadang-kadang mampu ke aulia Allah konya. Ni mutu hayah untuk hormati. Boleh jadi yang tak tumi-tumi alam gli mata jak-jak ada hurung turban putih aulia cik. Tapi aulia di kalangan jin kan aulia urung. Sebab jin na yang taat cik. Jin Islam na, jin kafir na, jin Hindu na, jin Kristen na, jin taat na, jin mitra na. Yang pokok na jin takwa na jin yang dia ke aulia. Nyan boleh jadi aulia jin. Kan aulia urung. Urung menyajak ke aulia hendak gada-gada. Dia biasa cik. Kecuali keramat kebili Allah. Nyan tiga-tiga gadah, tiga-tiga. Nyampi perlai ya, kadang nak urang lain. Kagada nyampi draw ke sendiri hendak gedepa kagada. Sebab urang keramat tengku hendak gedepa draw keramat. Hendak gedepa mesti kagada, yang gedepa draw gadah hendak gedepa nya. Sebab yang gedepa draw gadah takut roh bertanya halung. Ni mutu hayah tuan hormati kembali lem kepada soalan trip dalam keyakinan aulia bin makhluk gaib itu adalah keyakinan sesat. Malah dalam kitab Faidul Qadir pernah tuan baca. Warijadul gaib gepegah
orang-orang yang tidak nampak itu, in tabata wujuduhum, bila memang mereka itu pasti ada, fahum minal jinni, mereka itu adalah daripada jin. Bahkan li'annal insiya la yakunu muhtajiban an absaril insi, karena menyonyan jenis manusia, menyonyan lam golongan urang han mungkin pada bak pandangan manusia. Wa innama yakunu muhtajiban ahyana, hanya saja dak na gadah si gogo. Kembali ke laptop. Kaile kebiasaan lama ternyata jid ke sebuah kebenaran. Nyawa ke penyakit masa jahiliyah. Trip kai semah-semah petung, trip kai semah-semah berhala, karena kamu generasi merutuh tun ipike kabutui, maka wajar wati Rasulullah gejak berantas, hai kaum lun, baik ka semah-semah petung berhala, puai jawab, hai Muhammad, ka sedayakah? Ka pungokah? Indah tu tekan nyawa buat, dari nenek moyang tekan nyawa ke semah-semah. Kah dianggap Nabi Muhammad pungo. Inilah tugas Rasul, yaitu dia bongkar kebiasaan lama. Lagi baik iklan tok kopi.